ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese baduhemo kutwereka yuko mudukurikiye tanu kwa tanu aho muherereye hose, ndavuga abari i Burayi, abari muri Amerika, Canada, Australia, Aziya yose ndetse no muri Afurika muri rusange. Ndavuga n'abaturanyi bacu, abarundi, abakongomani, abatanzania, abasudani y'amajyepfo ndetse na Uganda. Uyu ni umwanya tuba tugiye kubagezaho Taratibu update ica kuri channel ya Taratibu World. Ngende Emmanuel Rakarama. Taratibu z'uyu munsi rero ni ibintu bitangaje cyane kuko ni ibintu byageragejwe imyaka myinshi cyane. Ni bwa mbere umuntu yatewemo ibihaha by'ingurube. Ibyo bintu ni ibintu byageragejwe, twavutse laboratoire zikora bavuga yuko bari gukora ubushakashatsi ku mitima y'ingurube ndetse n'ibihaha. Ni ubwa mbere rero uyu muntu yatewemo ibihaha by'ingurube. Ni umugabo w'imyaka 39 yahawe ibihaha by'ingurube mu bitaro bya Guangzhou Medical University, abimarana iminsi 9. Igikorwa kibayeho bwa mbere mu buvuzi. Uyu mugabo yari asanzwe afite ikibazo cyo kuvira imbere mu mubiri, byatumye ubwonko bwe bupfa, ibindi bice bigikoreshwa n'imashini. Uyu mugabo yahawe ibihaha by'ingurube hagamijwe ubushakashatsi. Umuntu wapfuye ubwonko ntaba akibashije gukira kuko ibice byinshi by'umubiri we bitangira kugenda bipfa kimwe ku kindi. Gusa uyu mugabo umutima we wari ugikora. Abashakashatsi basabye umuryango w'uyu mugabo kumukoresha mu bushakashatsi bugamije kureba ko ibihaha by'ingurube bishobora gufasha umuntu. Abaganga bavuze ko bakimara kumushyiramo ibyo bihaha nta kimenyetso umubiri we wagaragaje cyo kubyanga, keretse nyuma y'umunsi umwe ubwo umubiri we watangiraga kubyimba ndetse amaraso atangira kugenda gake. Abaganga bakoze ibishoboka ngo bagabanyirize ibyo bihaha ibyago byo kutakirwa n'umubiri, gusa birangira bafashe umwanzuro wo kubimukuramo. Abashakashatsi bavuga ko nubwo ibi bihaha byamumazemo iminsi 9, hagikenewe ubundi bushakashatsi kuko ku muntu iminsi 9 ari mike, nk'uko Dr. Adamu uri mu bakoze ubu bushakashatsi yabivuze. Ati ni ingenzi cyane gukora ubushakashatsi nk'ubu kuko utahita wibwira ko ingingo z'inyamaswa zihita zikora mu bantu kuko hari ibyo bihuje. Akomeza avuga ko ubushakashatsi nk'ubu bushobora kuzaba igisubizo ku bantu bakeneye guhindurirwa ingingo, dore ko imibare yabo igenda yiyongera buri munsi. Imibare y'ikigo gishinzwe serivisi z'ubuzima muri Amerika igaragaza ko muri 2024 abasimburijwe ingingo barenga 48,000 mu gihe abari ku rutonde bategereje ari abarenga 100,000. Imibare igaragaza kandi ko buri munsi abantu 13 bapfa bazize kutabona ingingo. Ngayo nguko rero ubushakashatsi se twabwitegaho iki? Nibakomeze bashakashake, namwe kandi mukomeza kudutera inkunga kugira ngo update nk'izi zijye zibageraho, amakuru nk'aya yabagereho, ibiganiro ndetse n'ubushakashatsi ndetse na documentaire tuba twabateguriye yaba kuri Taratibu World na Taratibu TV. Ngende Emmanuel Rakarama. Ibiganiro byacu nk'uko mubizi nakagaruka. Ufite igitekerezo wanyandikira kuri 0783080002 ubundi tukabiganiraho. Murakoze cyane.